lot of celebration na chetong no. So 25 years celebration kosong si antu chijoro ma na tu teknologi mo kan kilo pano. Aprang ke kasa kardinal sport decision of the to register the tang lapen council koi pensa migrani ni sonlong ni registration ta. Tameneli MSC man mela halasu 2015 ani kan halasu ni mungchi ma thasi Dwar Baguria long sami sport ana paprang ko theki apar kasi halasu registration kori kasa dar long non itun kating hon to tuliram long CM Cardinal Autonomous Council cari pendepen ala maipu kasa along cari dia pen so penajok sini ni sisi ada registration kori dia pen Arjoika nalitung dam jam dedat sikime paket lunch nalitung aphan nagetik tekdo nalitung aphan wanik bomlo lasi nalitung prajam jason te make sense non si wanik bomla lasi nalitung chongong chipa ni dikchat ason te make party ritual thotlo nalitung prajam jera paket lunch si hong chipan se choneng retlo open stage gallery kado kabe teknologo everything sabi dolomarar lo sabi anso se ke paprang po teki apan si munchi se ele atoping declare kano gallery apa CM itu apa uditrang bos sabi na kilo nang kimpon bom lo mungkin siang bom lah Indoor stadium of Puta Kalam Sami proposal nito kanong longle lam da dak kisung ko sinili kada julo da dolomara our leaders kela mo ke da longle su longle ba kenan so ko tinon bazar na ke patti ponyo pada kasik sa longle hai problem ate land bank beda itu hai pa sami la indoor pa sami itong bori na ke bangsiani nono dikram na kilo indoor sami Kebang ni pakai ni, ni apa tu cecah. Alam bang kepingis ni alam tu apa? Cecah tekan no, Kebang ni CM sarputing proposal. 2016-17 ang bong dong si proposal tigil ko na to. Ani contractor do sa matang. Sewa tu boleh lang ni dia atas kami na isa sila ini sila lang ang opinion lang hindi kan kasi sa dapat petition sila nito naman Ala dapat ke lapu si Green Action Foundation ala tumpen sila so mane swing machine training ki people for 9 days so swing machine training ki director Mr. Sharma langin na chetong lapen in collaboration with the soil department of Kahora from the Nizar from VDC chairman ato kada chi chetan ka ministry dete tumlong also mar to tailoring tech sersar tumdu certificate jibiru yutundu kasona tumsi bakrep dan tumapa tumlang dan polisi dolomara mbong teknologi antumafan so training long paduno la so training saki pipon si pinian ni anke certificates tami mikre minister cap pen latum ke keroy hai sani mo pen la paklang long lo la pen mission san adisim si tekono la pen alang tuan sami pini swing mission sami hen over long non ko bang bangkit ko bang o sige chali tum tami lukuan dia lang ikum hastami apaput abar certificate so our sahibang only din dong la nip johat so director dan ni tumching ba lo je Cardinal Autonomous Council CM sa sabi ni tumching ke thana author song la rong along to anu long dula laki tumapan kitching si sinaban pilo na paklang no jual bobri ra pa di bang ni ke holkar biang long atum nana na ya project India no sabi sirap sinang si mo pen tumching ke tanong no la tum tanjin ben punil lo ba ko Dwar Baguria long non dolo bara part ke bang trip po pan ba ke training kilo na pen na soang bong pen na tumafan kata la pen declare bom kam uson si pakrang ko di mala swing machine pilo kamat hem tv yo yat kali sami kam ke pete komlong yo pang bang sami antum si supervisor ay sabsa ni mani fan di kon ko si fanang kan kasi na hay ke palang yo ke claim mo si fan kasi misen mo kasi ni check ko oh